ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وطهر أعمالنا من الرياء، وطهر ألسنتنا من الكذب، وطهر أعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أما بعد، مشاهدين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله, sa sanglitan iban pupudjihan tuputunggal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin Tuhan nag-anughara ikato sin kabuhi di hababaw sin dunya ini. Imabot kita mari paadlaw ini kalna humati umingat sin parihalan sin pagpuasa. Jari niya mga palambungan na agama Islam kalna pagtagama iban pagsaddiya hapag datong simbulan Ramadan al-Mubarak tahun 2021 pangadji unta in fiqh siyam hasupaya kahantapanta marayaw in amal ibadat sa laggo-laggo sung tahinamon halaw man simbulan Ramadan. Intuhan na to Rabbul Alamin mahasud si mahatinggi nagfarman halom sin Quran mahamulliya. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Panahon tawag din Rabbul Alamin pamangaipan niya umat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta giulal sila amanu beriman na mamaratsaya. Ya ayyuhalladhina amanu, hay kamu mga namamaratsaya fa Allah subhanahu wa ta'ala kutiba alaykumus siyam pierdo kanyo in magpuasa halaw man simbulan Ramadan kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun biasin kafardo ha mga umat na kauna din kanyo mura-murahan makapagmabuwa kamo fa Allah subhanahu wa ta'ala. Diha ayat ini mga palangwan ha agama Islam naraak kita sintuhan ta Rabbul Alamin magpuasa habulan Ramadan. Kutiba alaykumus siyam. Urin hati sin siyam. Urin hati sin puasa. Lilay sin mga ulama kaya uluman sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Lilay nila kato bang unin pag-iyanon as-siyam habaha sa Arabi ban sin hashara. Law sin mga ulama as-siyamu fil lughati al-imsaku 'an ash-shay. In pagpuasa in siyam bang habaha sa Arab al-imsak magtangka 'an ash-shay dahil na uno-uno na tangka. Yadto bang habahasa. Arafun bang hashara الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات مع النية من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. إن هاتي سن صيام بان هشرة أمنائن تمنك دين هپag inom muna iban sin pagkaon iban hakatibusan sin makabatal. Magkatibusan sin makabatal ma'an niyah salta yaunin niyah. Si masalta in niyah. Dain hakahwa sin fajar sadiq sambil sumadlok in matasuha. Magkatibusan sin adlawan yadto tumangka
Inipon sin Allah Ta'ala bariman din na pagkaon, iban sin pag-inom, iban sin uno-uno na makabatal sin puasa. In puasa, aun siya dua rukun. Aun siya dua tinduhanan niya. Di man jari mabutas in dua perkala ini. Bang maigin ang buok, malarak. Subay ini magtukot yukuhi. Base sa ayah na sabot tahayin doon, iban base sa amuin definition, biyutang sin mga sila ahlul ilm, muna din ha mga rukun sin puasa amuna in al-imsak anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurub ash-shams. Tumangka din hakadan makabatal din namayan hakakuha sin fajar sambil sumadlupin suha. Yati muna. Dalil niya halam sin Quran mahamulliya. Haparman sin Allah Ta'ala ha suratul Baqarah ayat hanggatus kawalwan tagpitu. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Al-ana bashiruhun. Fal-ana bashiruhun. Wabtaghu ma kataba Allah lakum. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل